Uğatkan ey kulak. Azattık. Üçüncü yolu bir şey daha sizlerge eskertü vergemin. Daha eskertü verem. Yerdi gördüler mü? Esingirge gelgile. Kırgızstan biz azattık. Kırgızstan bizim bu. Yerim var mı? Kim bu yerden takpaya nurup diye bir hareket kılıyla bize yerden bergen. Ondağı yerden yem Jakşılda yerden bergen. Bundan keyin pütüp kalgan malda endi pul berelbeymin dep semot, şagal, dağın mine ustayan bereyinde men ına bakam uşunça bolguçaڭdı şu yerde baldar istedi, onlar öldür iştesin endi dep ustasını algan emasmын. Ошо майда чүйдө таштап берген кийин дагы. Анан кийин мынау биздин мынау талаларчы балдар. Өзүңөр андай өтүп кетип баратканда эм карагыла, мен түшүп кетсем, боюм көрбөй турат, арыктарды алики чөмүчү менен казып коет. Ошондой жерден мен ондон бут электе аякта бир шыйпаңда окутканмын. Ошо жака адам өтө албай атканда, майда кыздар өтө албай атканда, бирам сонун кылып көпүрөлөрдү салып берген. Ираса жакшына кылып эки жагын тосуп мынаяктарын кадимкидей кылып. Адам банасы элде биринчи эле келгенде ар бир неме үйлөргө мындай колу жука үйлөргө же болбосо көп балалуу үйлөргө бир каптан мун таштатып берген. Onu бирөөм жеген эмес, ошону өткөндөгү али кошо жүргөн бала алып келип туруп тирмени кылып туруп ошол үйлөргө таркаткан. Мынау талаада бизде мына ушундай неме болгон жерлерге жардам берген адамдарга рахмат айтамын мен. Ана шаарда иштебен пулду таап атат, башка эм болуп атат. Мисалы үчүн биз мынау талаада агротексекчи жер айдатканыбыз кем чыкпай калат кээде. Ошону караган адам ошол бала өзүм тааныбайм, ама чындыгында бир эки неме кылганмын, көргөнмүн, азыр тааныбайм чындап. Мен bir on көргөн адамды ям тааныбаймын. Атын ям эсимден чыгарып коем. Эми ошондой элге жардам берген, мынакта кыйналгандарга жардам берген, мына Алланын үйүнө жардам берген адамгерчилиги бар адам онун. Онун аркасынан түшкөндөрдүн ол баланын ишилгери болсун, онун аркасынан түшүп чуккандарды башы тескереле болсун. Качан болсо мына жерге жардам бергендердин аркасынан жейди деп түшүп алат. Жебеген жерден тагы өздөрү жеп алып туруп, анан кийин башкага сырып алышат. 4 ушундай документ берген окутуучуларым бар. Булар окутат аялдарды. Эмнеге дегенде, мына талаадан шаарга барып окуя беришке дараматы жетпегендер бар. Анан уруксат бербегендер бар, баласынан чыга албагандер бар. Куду şu өздөрүндөйлөрдү мына şu жерде окутушат. Мына каналарым ям кирип көрүп чыгышка акың бар. Ошону ям тартып кет. Ошолорду окутат. Булар шаарга бара албайт, акча сарп кыла албайт. Бу жерде биз жөн гана маалада окутуп атабыз. Эмнеге маалада окутуп атабыз? Маалада мынабу отурган жерлеринде мына балдарды тартипке чакырып, кыздарды тартипке чакырып, адаптан айтып, биз тартипке чакырыш үчүн окутуп атабыз. Biz alikide bu dinde hiç kандай dindin de zulümlük yok. Жақсылық жолға тартыш. Onun da bizim özümüzün adamlık sapatımız menenen bireylerde mene akamандай ol, ne akamандай ol deşke şu din turалы hem özümüzü Allah'dan korkmadığımızdan ошолор жақсылыққа тартабыз. Biz okutup atkandaram bir yerde otursa birey mınандай dese yok onday emес, mınандай tilingdi жақсыға bor birey menen жақсы мәміле кыл дешке үйретip atabız bularda. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetil muttaqin. Esselatu ve selamu ala Resulihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hoş geldinizler. Sizde şu mana şu dersxonamizga, bizim mana şu qishlog'imizda ochilgan kichkinagina dersxonamizda şu qishlog'imizni elini Allohni tanish uchun, islom dinini o'rgatish uchun şu dersxonalar elda yordami bilan, şu deputatlarimiz yordami bilan mana shu darsxonalarimizni ochdik. Bu yerda bizda boshlang'ich
Mana o'qituvchilar xonasi bilan ko'rib turganinglar. Bu yerda mana bizni Qur'on kitoblari turibdi, Alovuddin domlani Qur'on kitoblari. Ana shu birinchi o'quvchilarga muallim sonidan dars berib, keyin ularni Qur'onga tushgandan keyin har bir suralarni Alovuddin domlani, Shayx Alovuddin domlani Qur'on chiqargan tafsir Qur'ondan foydalanib, tafsirlarni o'rgatib boramiz. Tajvid o'rganiladi. Undan keyin mana bu yerda Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni Shayx domlani kifoya kitoblari bor, 3 tomlik. Shundan darslik qilib dars o'tamiz. Keyin mana aqoid kitobimiz bor. Sunniy aqidalar, ya'ni mana shu aqoid kitobimizni darslik qilib o'tamiz. Bizga mana shu nimani ochishimizda Imom Baqit madrasasini filiali qilib ochganmiz. Bizga ana shu yerdan programmalar tuz bergan, ana shu yerdan berilgan programma bo'yicha biz darslar olib boramiz. Mana kitobimizda vasiyat deb qo'yadi, bu hayot yo'li. Hayot yo'lida qanday nimalar bo'lishliklarini o'quvchilarimizga o'rgatib boramiz. Endi bizda boshlang'ich. Keyin bizdan keyin bu yerda yana o'qiyman deyilsa, marhamat shaharga borib, katta madrasalarimiz bor. Shu yerda darslarni davom ettirsa bo'laveradi. Birimizge bir sindirin darımızı bölüp, bir kuyum çayımızı verip, ailene ayıtacağım, bana açıp gel bir kuyum çayını, birimizi bağır al kanka, birimizi götürüp al kanka, birimizi üstünde kuatla al kanka, bu hepimiz yeter gel. Durumuna, el, özü geldi, dağa içi mümkün, motorayıp daramda yakıldı dedim. Buraya eğer bir şey bulsak inşallah, buna ben üstünde karab aytam, buraya bir şey gelip buraya sıragan canımız yok.